The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Kuthuthuka kwetinkhundla kuthuthuka kwalo live leMaswati. Nguvusele mbukeli ngiphinze ngikwemukele elihlelweni sive siyathuthuka. Luhlelo mbukeli lowadiwa ukuthi likulethela yonke intuthuko leyendakalako eveni laseSwatini. Libito lami nginokwazi ngwakadlamini. Mbukeli namhla elihlelweni sitakulethela sicephu lapho liphini landvunankulu imphunga thulisile dladla yethula ngalokusemthethweni indlu emndenini wakamkhonda khona eHawane enkhundleni yaseNkhaba. Mbukeli uphindze futhi uve ukuthi kwakhiwa kalendlu kubite imali lenganga 100,000 emalangeni lephume esitweni lwaka NDMA National Disaster Management Agency. Mbukeli asingene elihlelweni. Kulomsebenzi liphini landvunankulu imphunga thulisile dladla beyikadze isingethwe libandla lekuphunga dona dehlakalo kuleli indlunkulu kanye nemalunga enkhundla yaseNkhaba nesive saseHawane lombala lebekufaka ekhathi nabomakhelwane balomndeni wakamkhonda. Nakwethulwa lendlu ngalokusemthethweni injabulo beyikadze ibhalwe emehlweni kulomndeni wakamkhonda ikakhulu make walelikhaya make ntombika isemkhonda ulanxumalo kulandzela ukuthi abesasokole iminyaka neminyaka lala kabuhlungu. Make Mkhonda usichazela kabanti ngempilo yalomndeni wakhe walokweswelakala kweluphahla lathi nyalo ubonga kakhulu umdali. Lana ngifika ngichamuka eshiselweni khasezibondeni ekhayikisi la ngichamuka khona lana ngeda ngithethwe ijaha la kaMkhonda Simanga Mkhonda wahamba angimufu lothole umsebenzi kwabakhamba kwakhe from 2017 kuze kube nginamuhla ekugcineni angasakhoni ukuthi ngibondlangani labamfana info lesengiyenda nyalo bese ngiphila ngalokuthi nje ngihambe ukuthi nalikhula labangibita ngakhona ngihambe ngiyohlakula ngibuye ngithenga impuphu ngikhone ukuthi kuphinze futhi bakhone ukuthi balala badlile nokuthi ke bakhone ukuthi bathole insipho noma loyo kumbe lovangazi ukuthi sowude sicathulo ngikhone kumzamela kwanyalo lengingakusho esiveni kude lese ngikhona kukungenisa because angisasuye lophilile nyalo sengaba negula sengagula lo hlangothi langanhlanje lihleli khukhumuka nje kuvuvuke wonke lomsipha ngingakhona ukuthi ngenda iningakhona ukuvuka laphasi kwakona labamfana lengihlala nabo bagcine sebavisana nami ibhlungu. Ngakulokunye luhlangothi umnumzane Mandla Malaza ubonga lona lehovisi leliphini landvunankulu ngekuthi lisukumele edulu uma liva ngale nhlupheko yalomndeni wakamkhonda. Malaza uphinze ubonga ke nalo liphini landvunankulu ngekwekuthi lite kwalona mathupha litawutibonela lendlu njengoba ke seyakhiwe yaphela ngesivinini lesikhulu. Bathi Jesu ufika ekseni sekuthiwa sebakhohliwe ngawo. Kepha siyasibonga lesakhiwo lesi mhlonishwa siNkhaba inkundla. Ndawubonga nebantwana bakhona lapha ekhaya nesive lebese sisita sisilekelela nakwakhiwa sona lesakhiwo. Ngilabatimisele kakhulu. Kuyakhombisa nje ukuthi kukhona kubambisana lokukhona lapha eNkhaba noma ndothi eHawane ngiso sive. Siphinda sibonge mhlonishwa phini landvunankulu ukuthi umane usukumele etulu nakangaka Nkosi yami thina besigathe ukuthi kumbe lo msebenzi lona uyowenteka kumbe eminyakeni letako kepha ngemthandazo ube nathi. Siyabonga kakhulu sibulale emabhodlela sithi Nkosi Dlamini wena wekunene emakhaya lakathinsekako la kulesimo lesinawo kulendzawo ngathi asiphohlobo kunelikhaya lakaHleda nalo likulesimo sona lesi kati ulala etile akunani bathi kanje nabo sakhiwo abanakudla banani balekelela nje dakhamuti Nkosi yami. Kuphinze kube nelikhaya lakakunene kazodwa kunene nakhona solo ngisola leso simo leso yena ke umntwana wakhe Nkosi yami wathola ingoti ngemoto wathola
ukuthi bamniketele isito baka MVA wakhanzala ukuthi akasakhona ukuyiqedela leyo ndlu yakhe bekadzinga nje emathayela neplaster neribase kunengana nje kuphindze futhi kube nalelinye elikhaya lakageli kunene nakhona indlu yemntwana wakhe yasha kwababethela usito nakhona kade ulala edini siphindze futhi sibe nakamakendwane kulapha ngishiya emhlosheni nakhona indlu yadzilika bese sithi nasihamba nje umhlonishwa lesibani labathatha leli ibhombe ngoba nawo khashane angeke usibone lesimo ukuthi sikanjani kepha nasofika eThundane uyabona ukuthi cha vele kumatima kakhulu siphindze futhi sibe nalelinye elikhaya lakamthupha nalo likhona lapha eHawa liyathintheka kusona leso simo leso bese sekuba nagogo Maseko lo lapha ngisheya emhlosheni uhlala nemntwana wakhe bobabili yena ke udzinga i-wheelchair uhleli nje nyalo khona lapha ekhaya nendlala nakhona imcinzetele mhlonishwa sikasibike kunelikhaya lakaMathenjwa kunaMathenjwa lo ngaboni emehlweni unebantwana labayi4 sekunte nje vele lakanako indlu yakhe ke yona idzinga nje iroofing. Lomunye wabomakhelwane balomndeni wakamkhonda make Ntombikayi Senxumalo wehluleka kutibamba bakhihla sililo ngesikhathi yabongela lo makhelwane wakhe lebekudinyembedi tenjabulo washo nekuthi ke lomndeni bese uhlupheke kakhulu ngayo indzaba yekweswelakala kweluphahla uthi vele Khisimusi sewuvele ufikile kubo make DPM sihlale sikubona uvula tindlu simangele ukuthi ngabe thine engaba ngithi kunjani namhla siyamangala siyatibongela make nani nonke bekunenele nifake isandla kulomsebenzi lobo matima nakangaka ngoba na ubuka lamva kwami ubuka ukuthi lendlu yinye kunamake kunetintombatane lesetikhulile tinebantwana kunebantwana lababafana lesebakhulile nalabancane bebalala kuyona lendlu yinye nayile mva kwami ngibonga abalingani bami Hlombele Khalela uquteli wasigodi sethu seHawani ngiyabonga le ndlela lesibambisene ngayo ngicela sigijime akunenzaba ukuthi sesikhulile ingqondo athi kakhulu asigijimeni siwende lo msebenzi lesathunywa ngumphakathi wethu ukuthi siwende siyabonga bonkosi make siyabonga ngathi uNkulunkulu angakubusisa eSwatini ekhaya kithi DPM ngibonga lokho ukuthi kube ngimake kube ngumfati lonemhelo ngoba umfati unemhelo siyobone inkukhu ukukhokhwa etithombeni inkukhu iyasha nakutumlilo basi bayifika bayiqetula le nkukhu bayisusa ukhanze manje laphila ngaphandle ngilomake wala kuleli khaya uhleli kumatima wahlalela labantu bakhe uNkulunkulu lesekhaya ezulwini bekati kusuta uqhamuka make DPM ube lusito kithi enkhaba kunalokunye lengikubukako besingaqali ukubhalisa labantu besihlale sibabhalisa sithumele enkundleni nabo bebangeke babe nawo emandla ngibonga lokho ukuthi nje sibe na ship uNkulunkulu asiphe ship sisesina ship kunetinto letivulekako enkaba namhla naku nathi namhla sitowubuka na indlu nabumengemenge mange DPM siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise umphathi welibandla lekuphungatha ehlakalo lapha eVeni iNational Disaster Management Agency umnumzane Victor Mahlalela
naye wawubongela kakhulu lo mndeni wase unika sithombe lesihle ngalokwakhiwa kwaletindlu talabaswele evelonke njengoba waveta ukuthi setibalelwa cishe kuleti ngemakhulu lasiphohlongo. Ngithi angivete ukuthi lesikubonile lapha eHawane noma eNkaba asikase sakubona ngaphambilini. Ukhona umhlonishwa lapha ekhaya, ukhona na senator khona la khaya, ikhona nenkundla council yonke. Sibone iunity nasisenda lo msebenzi lo ngolo kwendesa kwabalula ukuthi sifike khona. So siyakudumisa lokho kakhulu. Esikhathini esiningi siyokhanze kuba nemngqubutana lapha but asikakuboni la. Ngikho lokwende ukuthi siyakhe lendlu siyicethe ngalesikhathi lesifishane lesi. Kungasiko lana ke umsebenzi wethu omkhulu tehlakalo tigcwele live lonke. Lena nje ngilenye yetindlu sesibala sesiyahlola lapha ku 800 wemakhala sesiwasitile kusukela eminyakeni lophelile kuya manje. Kodwa ngenxa yetehlakalo letahlukahlukene labanye ngomlilo, labanye ngodiphepho, labanye timo letifana naso sona leselakhaya. So sisazivete lokho nje emhlonishwa. Nekhomitha ke kusho ukuthi singu-National Disaster Management Agency sitawuqhubeka nawo sithuma uthunywe nguhulumende siqhubeke sigijime sithi ngwena. Make waleli khala kaMkhonda make Ntombukayise Mkhonda ulanxumalo asathi bongela emakhosini wase unxusa uhulumende ukuthi angabalahli labo labeswele. Washone ukuthi ke yena nemndeni wakhe sebatawulala behle ngemuva kwekuhlupheka isikhathi lesithe. Swele nale milomo yekubonga kule ngendelwe kona ngani ngobe kulendlela besiphila ngayo kusinase ukuthi kutalitulu nathi liqala kuna sivuke sime ngetinyawo. Nyalo sesitawukhona kokuthi noma ngaliyaduma noma ngaliyana singena ngekhathi sitawukhona nokuthi sikhone kulala behle ephongo. uNkulunkulu nje ngiphakamisa liduma kokungasi uNkulunkulu angabanzisela kuko konke laba bathe bafaka sandla ekhikhini baphutha ngathi uNkulunkulu ngaba ngumthombo longashi. uNkulunkulu ababusise kakhulu kulesipho lesi ngoba ngimangele ukuthi bekangakuthatha lokufana nami akwende lutho namuhla ngingumuntu nami ngenxa yebantu labakhulu. Bengithi noma ngena kuleli khaya ngidumukele ngoba sengiyabuka lamaceleni ngibuke ngazuthi ngilahliwe kanzi kukhona lokuseta uNkulunkulu la ngibekele kona. Ngidlulisa nje kubonga kubantu abadzala kakhulu nasesiveni sasemangweni waseHawane lengamphakathi ukuthi Nkosi yami uNkulunkulu angathi angababusisa nalapho labe bakhipha khona kubuyele kugqwale. Ngithi nje Nkosi yami ngisolene emagama ekubonga bathi uNkulunkulu akhona emazulwini. Ngicela ukuthi Nkosi yami manje endlulise kubonga lokhu ngedulu kwako konke kubonga. Ngiyabonga kakhulu baphathi bami ngoba ngibonga kakhulu namake emkhonfo lapha etulu bekuthi noma ngingasakhona ukusebenzisa itreatment ngiva lokhu sisenginyawa sekumnyama ngithi nangidonsa licingo ngimshayela akhone kungisita athi vela amakwazweli naku lokunqande longakhona ukuthi namhla abalale badlile. Ngiyamboka kakhulu Nkosi yami kwangathi uNkulunkulu abengamanzisela konke lathatha khona. Selendlulisa kubonga kwalo ilunga lePhalamende lenkundla yaseNkhaba umhlonishwa Hope Shiba wabongela lo mndeni washone kwekuthi ke impela sewutawulala behle sibili kulandzela ukuthi bese unzinze indlu sikhathi lesithe. Waseke unxusa uhulumende wembube ukuthi achubeke njalo asitela abahluphekile njengoba emakhosi alelive aphokophele kuko. Awu Bonkosi umuntu ujabule kakhulu namuhla kulokwenteka mane ngikodwa lamakhaya kule sigodi saseNkhaba lana lenkingi mane ngakhulu ke kule nkundla yethu yaseNkhaba kule mphakathi lemine lekungile Nkhaba kuneMalanti kunelivinjelo nasejubukweni. Ngitsena ngena la office ngithatha kuba ngumhlonishwa ngamangala ukuthi lo msebenzi umethi mangaka inhlitiyo ihlala ibhlungu na unelivelo ukhanza timo leti nje uhlengetele tinyembede ulimale emphefumulweni ubathe uyazama kuphesha nawe ngalonako ukhanza ukuthi akufiki indzawo inhlupheko yiningi. Siyabonga ke kakhulu ukuthi sathi nasiyiteka lendzaba sihlanganisa na senator
nebangani bakhe babemamba long chairman wekomiti ekuqasha kahulumende babesimanga mapha nehlobo tasinetha tase-build it kwaba lula ukuthi sihlanganise lakhetheka-ke leli khaya ngenhlanhla yalo nalo emkhathini wawo lamanye lamanengi savele sacela DPM ukuthi lokukhulu sicela ngakuye kuhulumende kubantu abakhe mhlawumbe ba-disaster wavele wa-approva leso sikhathi ngaqala lapho nje ngajabula kakhulu wa-approva lelo langa wathi cha indlu yasinika wavele wasukuma wakhuluma besilapha eNgaba nasiyentele inkonzo yekubonga sibonga kakhulu nje ngicela aphinze Tandla tibe khona kusuka lapho. Lephinland vunankulu imphunga Thulisile Dladla selibeka inkulumo yalo lebalulekile kulombuthano yathumisa wona emakhosi yalelive ngokwekuthi abe ngemahlahlandlela ekusiteni sive seMaswati ekutheni sithuthuke ngetindlela letinyenti. Imphunga Thulisile Dladla yakuveta lokhu yathi-ke balitiko leliphinland vunankulu basatawuchubeka nekwakhela labo labeswele tindlu cishe velonke njengoba uthi sive sakhala kakhulu ngako esibayeni. Lo mndeni watfola nelusito lokwakhelwa nemthoyi waphiwa nelithangele lemanti umbhedze kanye netingubo tekulala. Waphinza wathengelwa nekudla ngilo litiko leliphinland vunankulu kanye nabo-ke baka-Build It Plus. Yathi ingwenyama seyigocota yathi lo hulumende lotabe akhona uyosebenzisana nanati tinfungo leningawulele tona ema-MPs. Phindze futhi lo hulumende asebenzisane nenkhundla council yonke iphelele ngoba nalapho ingwenyama sigawulele tinfungo tindvuna tetinkhundla bucopho. Wathi-ke njalo kaMaswati sakhulume kangaka senogijima nithi nkwe nibone ukuthi letidzingo teMaswati tiyafezeka. Ayikahlali-ke nayo phasi iyagijima ikhona lonke live layo iyangena iyaphuma. Besibobani ke thina ukuthi singahlala endlini uma emakhosi atawuphuma noma lina aphume noma kushisa aphume noma kumakhada. Sicela kusho ke make kwekuthi ingwenyama yeMaswati nangimuthi ikwakhela ngeke ke sigcine namhla sisatakwakha hayi kancane sifuna kwekuthi lelive leli libe ngiloko lokufiswa ingwenyama. Sivile mhlonishwa sivile bucopho ukuthi kudzingeka letinye tindlu likhulu ke lelive lengwenyama. Sitawungena siphuma wonke lo mhlaba wayo angeke sikhone kunakhela ngalanga linye konke. Kepha njengaloku sowusinikele tithombe abantu abahamba batawuhamba ba-assesse babone ukuthi nguphi lapha kukabi khona kakhulu. Siphokopheleke singihulumende wayengwenyama ukuthi onke aMaswati ahlale etindlini letinje hayi letinje ngoba eMaswati umajabulile nengwenyama iyamoyitela. Ngicela kuthatha leli thuba bomkhosi ngicela kubonga abahlonishwa inkundla council nje iphelele yonke ufake ekhathi nanguya umntwana lapha senator lobambisene nabo bonke abahlonishwa akusiko la eNkhaba kuphela yonke indzawo ukhona
bese sibonga Chairman sihlalo wethu lokucashako disebenti tahulumende apromote disebenti tahulumende uma kunetigwegwe aphinza ticondzisi Bill Date ke ubese futhi usingetela na igrocery ukuthi utawudla idla nathi khona lokuncanyana lesikuphethe loto khona ukuthi udla idle emalanga asekhona kufanele ke ukuthi la ekhaya uma sibuya sikhanza ingadze nganye la ngicela ke sikhute libayethe ngananga umsebenzi longaka le ingwenyama isikhuthata ukuthi sichubeke sisite eMaswati kulandzela kukhuluma kwabo esibayeni bayethe wena waphakathi Imphunga siphelele Mkhondvo seyikhulumela bona balingani bayo lababambisa lomndeni wakamkhonda yaveta ukuthi ke bona nebalingani bakhe bafisile kubona sona sive seMaswati sithuthuka impela. Namuhla besivakashelwe ngumhlonishwa DPM ede kuto handover noma kuto unikela ngendlu lokwaba yi-initiative yenkundla yasenkhaba umhlonishwa babeshiba wabona sidzingo wetakimi sasikhulumisa inhlanhla lenhle nami ngisakhamodi khona la endzaweni yaseHawane kwatholakala ukuthi nami ngiyasadi lesidzingo ngase ngihamba ngiyacela etininini tenkosi kubangani bami in particular babemamba chairman waka Civil Service Commission lo ngumngani wami sase siyapartnerisha sahamba sacela lusido nekubangani bethu baka Build It laba ma associates ethu emisebentini yethu lesiyenda ko privately utawukhumbula msakati ukuthi singake fike kupolitiki sinetimpilo lesibe siphila idolo la sibo somabhizinisi khona so kulokuncane lesinako siyafisa vele ukuthi singawasita eMaswati lo khanza ukuthi wona aswele kakhudlana kunathi le ngingakuchaza msakati akusho ukuthi sinako kunengi kepha nje sithi kulokuncane ingonyama lesiyisicedulele kona nakule miholo lesiyithola kule misebenzi lehlukahlukene lesisebenta kuyo siyafisa vele ukuthi singayisherisha le miholo yethu nawo eMaswati kusitakale live la kangwane nakwendeke njalo ukuthuthuka live kujabule eMaswati. Lowabongela yona indlunkulu yasenkhaba habhula wona ematolo kwaba ngumnumzane Sabelo Dlamini lo indvuna yemcuba lophinze abe yindvuna yenkhundla yasenkhaba. Lowakhuluma endvulela inkosikazi laGininza leyaseyibeka inkulumo ngemuva kwakhe. Uthi ke umbane Nkosi angumbongele kuwe. Sibonge futhi ingonyama. Sibongele ingonyama kubapha umuntu lo njengawe lo nenhlitiyo egijima. Aphindze futhi umbane Nkosi asibonge ama-officers akho lo sebenza nawe ofisini. Bantu bakho bathi imoto lemhlophe iyangena lamakhaya ehle eva ngabucopho ukuthi beyingenile iyohlola ngale nasenkundleni ama report siyawathola bagogo bayahola nalabo aphila ngekukhubateka nabo siyababona bayangena bababuke ukuthi lona ushoda nge-wheelchair lona ushoda ngetimboko lo ushoda ngani ama-officers akho ayangena onke lamakhaya. Uthi kumbane Nkosi asiphinde sibonge futhi naye imedia lesembi kwakhe le ukuthi ngiyo le njalo sashito umhlonishwa DPM ukuthi isikhomba tonke indlela ukuthi kume kuphi uyacela umbane Nkosi ukuthi eMaswati akabuye nenhlonipho thana ukubonile manje ubike la ubika khona ngoba akusingangawo akusiko kwakho aphindze umbane Nkosi abonge sona sive abongele bona bala ekhaya kaMkhonda uthi abonge ukuthi athole lesipho lesingaka kulo mphakathi wasenkhaba esigodini saKhawane umbane Nkosi wethuke kakhulu DPM umhlonishwa nawo keva ukuthi indlu seyiphelile yena wagcina kusaqoqwa Longwe uthi umbonile naye enkhaba uthi simbongele engonyamene kuthi Longwe wakhulunywa sibayeni nasenkhaba esigodini sasenkhaba emphakathini osedlwambe edlwini enkundleni yasenkhaba sebambonile uvelile
uyacela ukuthi naye umbala ngosi kungagcini ngakithi ngoba siyeva la kahamba khona DPM tithombe tiyasho babona kude ukuthi awu nala sovelile nala sovelile awu nathi singilabanye indlungule bongako yasenkhaba Nkosi. Akulokunye inkosikazi Sibongile Dlamini ulagininza nayo yasendlulisa Sipho lathi sivela kuyo indlunkhulu yasenkhaba engaphansi kwemvane Nkosi Mnisi lebesiconzeke kuloli iphini landvunankulu imphunga Thulisile Dladla. Mbane Nkosi nami ungithumile ukuthi ngite DPM ngite kumake ngemsebenzi lo wento engihulumende lo wento engwenyama ngel-office lakhe la DPM kwenta lo msebenzi lomkhulu nakangaka uyamangala nje ubese kakhulumile lambeka mthumile uyamangala kakhulu ukuthi ngalesikhathi lesifishane kangaka ngempela ngwe nimbambile wengwenyama uthi ke asimkhodile lwandle ethe wena waphakathi uthi umbane Nkosi kukhona lata ubambisa ngako abambise make umphakathi nawo utawuhluvela kuto sita ngoba li-office selivele ligijime kakhulu lagijima lasendela naku lesikubonako nale kuyingca izivele lokuhlena kangaka lelive ukuthi bekungentiwa Sipho lesimatima kangaka bekungakagadzeki ke lo kunje uyadumisa kakhulu bekunene. Sesifike emaphethelweni mbukeli alo luhlelo sive siyathuthuka lapho khona besikulethele sicephu lapho sibona khona liphini landvunankulu imphunga Thulisile Dladla ivakashela khona eHawane enkundleni yasenkhaba lapho khona beyethula ngaloku semthethweni indlu emndenini wakaMkhonda. Mbukeli sitivele nakuye make Mkhonda atibongela emakhosini ngelusito labamsite ngalo njengoba bekasolo ahlupheka iminyaka leminengi ede indlu lapho ahlala khona. Sitivele futhi nakuyo imphunga Thulisile Dladla liphini landvunankulu itibongela emakhosini ngekusita sive seMaswati ekusakheleni tindlu mangabe bede. Mbukele siyivile futhi nenkundla council itibongela emakhosini zayiva futhi kanye nayo indlunkulu. Bawubukela sive siyathuthuka kuso sibuko seMaswati eSwatini TV lipito lami nginokwaziwa kaDlamini asibonane evikini lelilandzelako usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.